Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Lamsogo ani YouTube channel lo ani video no nain se kang norok video no subscribe khaidi like share comments khaidi nadi tini sogol meeting khajani phaimani busa hasal teisa phajau kha meeting khanya bagai busa hasal bisingo ang norone area phunga no tongbai na so yang area kotor se naidi so jorti kotor kotor sing tabuk meeting pai nai sok pele dorok sini tam sekam bung sari mintu sari nako sok pele jan ke ang tabuk kisah bong dugan no bong nok pa ke sing kisah kok sing layan sini mintu sano bo tam nai network business no khai ke thik no hai pa no bote sai mara ni tong ko bad baki ye bonang sing nai bo o tam nai business bai busu japte bakha tong thok eba khai ni busu japte bakha tong kisa bonang kisa sing nai ni mintu sa kisa sagar di nungo direct sell ro tei nai ni wan sum tam tong future ani wan sum ge tole an live nang te kam khani ba great tei o je samu dong no bahani kam ke no khani ti channel musung aba acha tai gobang income khanya musung gobang income tole khani musung jotona gobang income khanya bagi to direct selling ni samu haya dana ke ang sanai ning to o koyek mas onek khachika ke tabuk ni simito onek khajigin tongo ke asa khayo ni o khachik mani imang rok success nai nung nang simito di ke nung direct sell no tam ni wan shop mane or only mana hi de go wan shop orang ngai mana hi tolang wan sum tong wan shop ni himo na acha belai hambai kai ngai mana hi wan shop ni bo himo ke ang te koso sunai sim di sana ang gono sunai ni max program si ya ngi tongka jala to kusuna thuno bobo aso sitra to nya ang sunai di sana direct selling company to nai ni wan sum tam to direct selling to खूब kaham no kam hune wasibi no to direct selling no kam hune no network de somonde खूब kaham hune to seng joto bachang khalai dai hangge to sini bagai खूब best saja kalau kita emang baya kabang mana kabang khalai mah ke sini bagai bo ke borong no te sudu te set macam macam lah khalai me bo nung direct selling bising tei tam achieve khanya ni wan shop selling ni bising tik to wangsu je tam achieve khanya ni wan shop nung tam mani dong no orn hoitang pai ni wan shop abo to sing kuboi kok to masau je kabang jodi no income man tha ke tam khaleman abo kabang ma ke to sini wangsu mo te kabang paribari মানে freedom বা নিনি নকু বা পুসু কার বা যেসব এখন থানার বখা দङ কিন্তু এখন थांमान हायते नाम बागै gar pani musung gari नकु गारि के ताबो सामान कलाइथा nung gar de hamjak sagari sa गारि ताबो काम नि बागै दङ के गारि बता हम समय फर्स्ट क्लास kai direct sell ni bising ti nung gari rok pai mana ni boda wan shop angke wangsuko mane wangsuma to manan hini akto asa kala heta ke nung tabuk ni jibono busuk koi bosor khachi kan direct selling ko samu khai bani direct selling bolte juda tong direct selling system nai bo ekdum harba bisi jaka ma khalayo khalai pano sini successful ngi haita ke nung tabuk o concept ni bising ti hingka kan kaham income khai man he wan sugo muni susengke
kaisa onyo juda bunse juda sa konsep kamani ne ke nang tabu lukorong thani tam hani sana musung je i o jaka o phaidi samung khale na ba omo belai no samung kaham income kaham hini nang sana da musung lukorong to ekdom pra khalai ma hake to lukorong ekdom pra mono nai na khake jadi yesik nar ma hake kubu no nai hini nai ang wang suman ta ke nai hini nai go saiman saiman haita je jadi narg ma hake nai hini nai ang kub asa khalai ke norok ani channel no lukorong tam ni sana musung je tam nai ang se tabu phurma hiklai hisabo atia mane ani channel no subscribe khaidi ba share khaidi like khaidi am hinok sana da musung da sagare sini mintu sar sagare selain মানে ও যে আসলে আসলে যে না তো মাইয়া বড় না কোন মুসুঙ্গ মানে যদি সাবস্ক্রাইব খায় তো খাকে সাবস্ক্রাইব খায় দে tai তাই লাইক শেয়ার খানি যতন না করি acha okai nai tongai rok nang obon ko jamu jungo subscribe khanyor ta pokdi tai bell icon sinor ta pokdi karon tan bagi himle video first nang ro sukna bagi to tini omo sukna ung seteng sung next to sung tebo